J.R.R. Tolkien, Hobbit, 9. poglavlje, Neocarinjene pačve. Dan nakon okršaja s paucima, Bilbo i patuljci učinili su još jedan očajnički napor da nađu izlaz iz šume prije nego što skapaju od gladi i žeđi. Poustajali su i oteturali u smjeru za koji su osmorica od njih 13 vjerovali da je tamo negdje njihova staza, ali nikad nisu doznali jesu li imali pravo. Ono nešto danjeg svjetla koliko ga je bilo u šumi gasilo se i još jednom pretvaralo u crninu noći kad iznenada izniknu na sve strane oko njih mnogobrojne baklje poput stotina crvenih zvijezda. Pred patuljke iskoče šumski vilenjaci s lukovima i strijelama i kopljima i zapovjede im da stanu. Nije im bilo ni na kraj pameti da se odupru. Sve da i nisu bili u onakvu stanju, te im je zapravo bilo drago što su zarobljeni. Njihovi mali noževi, jedino oružje koje su posjedovali, ne bi im bilo ni od kakve koristi u borbi protiv vilenjaka koji su strelicama mogli u mraku pogoditi pticu u oko. Stoga su se jednostavno okupili, posjedali i pričekali. Svi osim Bilba, koji je nataknuo prste na prst i sklonio se brže bolje u stranu. I tako, kad su vilenjaci povezali patuljke u dugi niz, jednog za drugim, i prebrojili ih, nisu uopće otkrili ni ubrojili hobita među zarobljenike. A nisu ga ni čuli, ni primijetili kako kaska za njima držeći se podalje od svjetla njihovih baklji, dok su vodili zarobljenike kroz šumu. Svim su patuljcima bili svezali oči, iako to nije bilo potrebno, jer ni Bilbo, kome oči nisu bile zavezane, nije vidio kuda idu, a ni on ni ostali nisu znali odakle su zapravo krenuli. Bilbo se svim silama trudio da održi korak s baklenošama, jer su vilenjaci tjerali patuljke da hodaju, onako slabi i premoreni, što brže. Kralj im je zapovjedio da se požure. Iznenada su baklenoše stale i hobitu je ostalo jedva toliko vremena da ih sustigne prije nego što su počeli prelaziti preko mosta. Bijaše to most koji je vodio preko rijeke do kraljevskih vrata. Ispod njega je tekla tamna, brza i snažna rijeka, a na drugom su kraju bile vratnice pred ulazom u golemu spilju podnos strmog obronka obraslog drvećem. Na tom su se mjestu velebne bukve spuštale sve do same obale, tako da su im korijeni bili u vodi. Vilenjaci su potjerali zarobljenike preko tog mosta, a Bilbo se neodlučno zadržavao na začelju povorke. Premda mu se nije sviđao izgled ulaza u spilju, odlučio je da ne napušta prijatelje, pa je u posljednji čas šmugnuo za petama zadnjih vilenjaka prije nego što su se velebne kraljevske vratnice bučno zatvorile za njima. Unutra su hodnici bili osvijetljeni crvenim svjetlom baklji, a vilenjački su stražari pjevali stupajući vijugavim i ispresjecanim hodnicima, što su se orili od njihove pjesme. Ti hodnici nisu bili kao rovovi u gradu goblina, bili su manji od njih, nisu bili onako duboko pod zemljom i u njima je bio čistiji zrak. U velikoj dvorani sa stupovima isklesanim iz živog kamena sjedio je Vilin kralj na drveno izrezbarenu prijestolju. Na glavi mu bijaše kruna od crvenog lišća i bobica, jer je jesen opet bila tu. U proljeće je nosio krunu od šumskog cvijeća. U ruci je držao izrezbaren hrastov štap. Zarobljenike su doveli predanj. Premda ih je odmerio mrkim pogledom, zapovjedio je svojim ljudima da ih odvežu,
jer su zarobljenici bili odrpani i jadni. Osim toga, ovdje ne moraju biti svezani, reče. Kroz moja čarobna vrata ne može pobjeći nitko tko je jednom doveden unutra. Dugo je i potanko ispitivao patuljke o tome što rade i kamo idu i odakle dolaze, ali jedva da je od njih izvukao nešto više od Thorina. Bili su osorni i srditi, nisu se čak ni trudili biti uljudni. Što smo uopće skrivili o kralju? Priupita ga Balin, koji je sad bio najstariji među njima. Zar je zločin zalutati u šumi, gladovati i žeđati, upasti u mrežu paukova? Zar su pauci možda vaše domaće životinje ili kućni ljubimci, pa se ljutite što smo ih pobili? Dakako da je ovo pitanje još više razljutilo kralja, te mu je ovako odgovorio. Prijestup je smucati se po mom kraljevstvu bez dopuštenja. Zar ste zaboravili da ste bili u mom kraljevstvu i služili se cestom koju su izgradili moji podanici? Zar niste 3 puta progonili i uznemiravali moje podanike u šumi i razdražili pauke svojom vikom i galamom? Nakon svih tih nereda koje ste izazvali, ja imam pravo znati što vas je dovelo ovamo. A ako nećete da mi to sad kažete, držat ću vas sve skupa u zatvoru dok se ne naučite pameti i lijepom ponašanju. Zatim zapovjedi da svakog patuljka strpaju u samicu, da ih nahrane i napoje, ali da im ne dopuste da prekorače prag svojih ćelija, dok bar jedan od njih ne bude voljan kazati mu sve što on želi čuti. Ipak nije im rekao da je i Thorin njegov zatočenik. To će tek Bilbo otkriti. Siroti gospodin Baggins, bilo mu je dozla Boga dugo vrijeme koje je tu proveo sam samcat, neprestano se skrivajući, ne usuđujući se skinuti prsten s prsta i jedva se usuđujući spavati, čak i kad bi se zavukao u najmračniji, najdalji zakutak koji je mogao naći. Da bi prikratio vrijeme, švrljao je po palači vilin kralja. Vratnice su bile zatvorene čarolijom, ali je ponekad ipak uspio izaći kad bi se požurio. Družine šumskih vilinjaka, kad s kraljem na čelu, izjahale bi od vremena do vremena u lov ili nekim drugim poslom u šumu i u polja na istočnim stranama. Tada bi Bilbo, kad bi bio dovoljno hitar, uspio klisnuti van za njima, iako je to bilo vrlo opasno. Više nego jednom malo je nedostajalo da ga prikliješte vrata dok su se bučno zatvarala sa zadnjim vilinjakom. Ipak se nije usuđivao hodati među njima zbog svoje sjene, koliko god bila tanka i drhtava pri svjetlu baklji. Ili zato što se bojao da netko ne naleti na njega i tako ga otkrije. A kad bi izašao, što nije bilo osobito često, nije imao od toga mnogo koristi. Nije želio napustiti patuljke, a nije ni znao kamo bi uopće pošao bez njih. Nije mogao držati korak s lovcima vilenjacima za sve vrijeme dok su boravili vani, pa nije nikad ni otkrio izlaz iz šume, nego je samo potišten lunjao po njoj, strahujući da ne zaluta, dok mu se ne bi ukazala prilika da se vrati. Osim toga, bio je i gladan vani, zato što nije bio lovac, a u spilji se ipak nekako mogao prehraniti kradući hranu iz skladišta ili sa stola dok nikog nije bilo u blizini. Ja sam kao provalnik koji ne može umaknuti, nego mora jadan neprestano dan na dan provaljivati u istu kuću, pomislio je.
Ovo je najzamorniji i najdosadniji dio cijele ove nesretne, mukotrpne i neugodne pustolovine. Da sam sad bar u svojoj hobitskoj rupi uz topli kamin i svjetlo lampe. Više put je isto tako poželio poslati poruku čarobnjaku da im pomogne, ali je to naravno bilo posve nemoguće. Uskoro je shvatio da jedini koji može nešto učiniti jest gospodin Baggins, sam i bez ičije pomoći. Naposljetku je, nakon tjedan dva takvog šuljanja naokolo, promatranja i praćenja stražara, riskirajući koliko se najviše usuđivao, uspio ustanoviti gdje je svaki od 12 patuljaka zatočen. Otkrio je svih 12 ćelija u raznim dijelovima palače. Nakon nekog vremena dobro se već snalazio u njoj. Kako li se iznenadio jednog dana kad je, prisluškujući razgovor nekolicine stražara, doznao da je još jedan patuljak u zatvoru, u posebno dubokoj i mračnoj ćeliji. Odmah je naravno pomislio da je riječ o Thorinu, a nakon nekog vremena uvjerio se da ima pravo. Najposlije je, nakon mnogo poteškoća, uspio pronaći tu samicu, kad nikog nije bilo u blizini, i porazgovarati s vođom patuljaka. Thorin je bio odviše utučen da bi se još ljutio zbog svojih nevolja i čak je pomišljao da prizna kralju sve o blagu i svojoj potraze za njim, što najbolje pokazuje koliko je bio oklonuo duhom, kad je kroz ključanicu dopro do njega Bilbov glasić. Jedva je mogao vjerovati svojim ušima. Uskoro je, međutim, zaključio da ga uši ne varaju, pa je prišao vratima i dugo šaptom razgovarao s hobitom s onu stranu vrata. Tako je Bilbo uspio potajno prenijeti Thorinovu poruku svim zatočenim patuljcima, obavijestiti ih da je i njihov vođa Thorin u zatvoru s njima i da nijedan od njih ne smije kralju odati koji je njihov cilj, bar ne zasad, dok im Thorin ne dade znak. Jer kad je čuo kako je hobit spasio njegove drugove od pauka, Thorin se iznova osokolio i odbacio svaku pomisao da se otkupi od kralja obećanjem da će s njim podijeliti blago, sve dok postoji i tračak nade da uzmaknu na bilo koji drugi način. Zapravo, dok izvanredni gospodin Baggins nevidljivi, o kome je doista stekao vrlo visoko mišljenje, ne odustane od svih pokušaja da se dosjeti nečeg pametnog. Kad su primili poruku, ostali su se patuljci u svemu složili sa svojim vođom. Svi su mislili da bi se njihov udio blaga, koji su oni već smatrali svojim, bez obzira na neprilike u kojima su se našli i na još neporaženog zmaja, znatno umanjio kad bi šumski vilenjaci zatražili od njih svoj dio. I svi su se oni pouzdali u Bilba, baš kao što je Gandalf tvrdio da će se dogoditi. Možda je i to bio jedan od razloga što ih je Gandalf napustio. Međutim, Bilbo se nije ni približno toliko nadao kao onim. Nije mu bilo drago što svi ovise o njemu i požalio je što nije čarobnjak tu da im pomogne. Ali to bijaše tek pusta želja. Vjerojatno ih je od njega razdvajala sva mračna udaljenost Mrkodola. Sjedio je i mozgao, dok mu se glava nije malne raspukla, ali mu nikakva sjajna zamisao nije pala na pamet. Čarobni je prsten krasna stvar, ali ne vrijedi mnogo za 14. Ipak je, naravno, na kraju, baš kao što slutite, spasio svoje prijatelje, a evo kako se to dogodilo. Jednoga dana, dok je njuškao i švrljao naokolo, Bilbo je otkrio nešto vrlo zanimljivo. Velebne vratnice nisu bile jedini izlazi s spilje.
Ispod najdubljeg dijela palače tekla je rječica koja je uvirala u šumsku rijeku nešto dalje na istoku, iza strmog obronka na kojem je zjapio glavni ulaz. Na mjestu gdje je ova ponornica izbijala iz stijene nalazila se brana. Tu je kameni svod bio nisko nadvijen nad površinom rječice i s njega se mogla spustiti željezna rešetka sve do njena dna, kako bi zapriječila ulaz ili izlaz tim putem. Ali ta je rešetka često bila podignuta jer se dobar dio prometa obavljao vodenim putem. Kad bi tko ušao unutra na taj način, našao bi se u mračnom, neravnom tunelu koji je vodio duboko u nutrinu brda, ali na jednom mjestu gdje je prolazio ispod same spilje svod je bio probijen i zatvoren velikim hrastovim poklopcem. Kroz taj otvor moglo se ući u kraljevske podrume. Tu su stajale nebrojene bačve, jer su šumski vilenjaci, a navlastito njihov kralj, bili veliki ljubitelji vina, iako u tim krajevima nije uspijevala vinova loza. Vino i druge potrepštine dopremali su iz daleka, od svojih rođaka s juga ili iz vinograda ljudi u dalekim zemljama. Skrivajući se iza jedne od najvećih bačava, Bilbo je otkrio vrata u podu i njihovu namjenu i, vrebajući tu, prisluškujući razgovore kraljevskih slugu, doznao kako vino i druge potrepštine stižu uz rijeku ili kopnom do Dugog jezera. Činilo se da tu još stoji ljudski grad, sagrađen na mostovima podignutim daleko na vodi radi odbrane od svakojakih neprijatelja, a napose od zmaja s gore. Iz Jezergrada bačve su prevožene uz šumsku rijeku. Često bijahu samo povezane kao velike splave koje su se s pomoću motki ili vesala kretale uz vodu, a kad su bile natovarene na niske lađe. Kad bi se bačve ispraznile, vilenjaci bi ih pobacali kroz vrata u podu i podizali branu, pa bi bačve, nošene vodom, izlazile van poskakujući, dok ih matica ne bi zahvatila i ponijela do mjesta daleko niz rijeku, gdje je obala zadirala do polovice vode blizu samog istočnog ruba Mrkodola. Tu su ih skupljali, povezivali i odvozili opet do Jezergrada, koji se nalazio daleko od ušća šumske rijeke u Dugo jezero. Bilbo je neko vrijeme sjedio i razmišljao o tom vodenom izlazu, pitajući se ne bi li ga mogao kako iskoristiti za bijeg svojih prijatelja. I napokon mu se u glavi počnu ocrtavati obrisi očajničkog plana. Večera je bila upravo podijeljena zatočenicima. Hodnicima se razlijegao bad stražara koji su odnosili sa sobom baklje i ostavljali sve za sobom u mraku. Tada je Bilbo čuo kako kraljev podrumar pozdravlja zapovjednika straže. Odi sa mnom da kušaš novo vino koje netom stiglo, pozove ga on. Večeras ću imati pune ruke posla dok izvučem sve ove prazne bačve, pa hajde da najprije malo gucnemo, da mi posao ide bolje od ruke. Dobro, nasmije se zapovjednik straže. Idem s tobom da kušam to vino i vidim je li dovoljno dobro za kraljev stol. Večeras je gore gozba i ne bi valjalo da im pošalješ kakav bučkuriš. Kad je to čuo, Bilbo se sav usplahirio jer je shvatio da mu se sreća smiješi i da mu se pruža prilika da odmah iskuša svoj očajnički plan. Pošao je za dvojicom vilenjaka koji su ušli u mali podrum i sjeli za stol na kojem su stajala dva velika bokala. Uskoro su počeli piti smijući se veselo. Tada je sreća bila zaista naklonjena Bilbom.
Samo od jakog vina šumskog vilenjaka hvata drijemež, a čini se da je ovo vino bilo opojan napitak iz velikih vrtova Dorviniona i da nije bilo namijenjeno vojnicima ni slugama, nego samo kraljevskim gozbama, i to da se pije iz manjih pehara, a ne iz podrumarovih velikih pokala. Ubrzo je zapovjedniku straže klonula glava, pa ju je naslonio na stol i zaspao kao zaklan. Podrumar kao da to nije opazio, jer je nastavio pričati i smijati se zase, ali je uskoro i njemu klonula glava, pa je i on zaspao i zahrkao u svoga prijatelja. Tada se u prostoriju ušuljao hobit. Domalo je zapovjednik straže ostao bez svojih ključeva, a Bilbo je kaskao što je brže mogao hodnicima prema ćelijama. Činilo mu se da je veliki svežan ključeva pretežak za njegove ruke, a srce mu je često lupalo u grlu, iako je nosio prste na ruci, jer nikako nije mogao spriječiti da ključevi od vremena do vremena glasno zazveče, klink klank, zbog čega ga je svega obuzimala drhtavica. Najprije je otključao Balinova vrata, a čim je patuljak izašao, opet ih je pomno zaključao. Možete zamisliti kako se Balin iznenadio, ali koliko se god obradovao što je izašao iz one svoje nesnosne kamene samice, htio je stati i zapitkivati hobita, ne bi li doznao što ovaj kani i sve ostalo. "Nemamo sad vremena," rekao mu je Bilbo. "Samo pođi za mnom. Moramo se svi držati na okupu. Ne smijemo se nipošto razdvojiti. Moramo se spasiti svi ili nijedan, a ovo nam je posljednja prigoda. Ako nas otkriju, sam Bog zna kamo će vas kralj opet strpati, a možda će vam okovati ruke i noge lancima. Molim te, samo bez razgovora, budi tako dobar." Zatim je išao od jednih do drugih vrata, dok ga nisu na kraju pratila 12-torica. Ni jedan od njih nije bio osobito hitar, što zbog mraka, a što zbog dugog zatočenja. Bilbu bi srce zalupalo kad bi se dvojica sudarila u tami ili netko nešto progunđao ili prošaptao. "K vragu i ova patuljačka dreka," rekao je u sebi. Ali sve je dobro prošlo i nisu sreli ni jednog stražara. Zapravo se te noći održavala velika jesenska svetkovina u šumi i u gornjim dvoranama. Gotovo su se svi kraljevi podanici gostili. Napokon, nakon mnogo natezanja, stigli su i do Thorinove samice, duboko dolje pod zemljom, ali srećom ne i predaleko od podruma. "Grom i pakao," izusti Thorin kad mu je Bilbo šapnuo neka izađe i pridruži se prijateljima. "Gandalf je, kao i obično, imao pravo. Čini mi se da ste vi zbilja dobar obijač kad zatreba. Uvjeren sam da ćemo vam svi nakon ovoga, ma što se dogodilo, biti na usluzi. Ali što ćemo sad?" Bilbo je uvidio da je kucnuo čas da im izloži svoju zamisao, koliko bude mogao, iako nipošto nije bio načisto kako će patuljci primiti tu njegovu zamisao. Njegovo je strahovanje bilo opravdano, jer se njima ta zamisao nije ni najmanje svidjela, pa su unatoč opasnosti počeli glasno rogoboriti. "Bit ćemo izubijani i istucani na komadiće, a i utopit ćemo se, o tom nema dvojbe," negodovali su. "Mi smo mislili da si smislio nešto pametno kad si se dokopao ključeva, ali to ti je šašava ideja." "Dobro onda," odpovrne Bilbo, sav potišten, a i prilično ozlojeđen. "Vratite se vi onda lijepo u svoje ćelice, a ja ću vas opet sve zaključati, pa možete u njima lijepo sjediti dok ne smislite neki bolji plan. Samo što se bojim da se ja nikad više neću dokopati ovih ključeva, čak i pod pretpostavkom da mi tako nešto padne na pamet."
Ovo je ipak bilo malo previše za njih, pa su se primirili. Na kraju su, naravno, morali učiniti baš ono što je Bilbo predložio, jer je bilo očito da ne bi znali naći put do gornjih dvorana, niti bi se uspjeli silom probiti kroz vrata što se zatvaraju čarolijom. A nije vrijedilo ni da rogobore u hodnicima dok ih ponovo ne ulove. I tako su pošli za hobitom i odšuljali se u najdublje podrume. Prošli su pokraj vrata kroz koja su vidjeli zapovjednika straže i podrumara, kako zadovoljno hrču, s osmijehom na licu. Dorvinionsko vino donosi duboke i ugodne snove. Sutra će na licu zapovjednika garde biti drukčiji izraz, iako mu se Bilbo, prije nego što su produžili dalje, prikrao i suosjećajno zadjenuo ključeve za pojas. To će mu ipak malo ublažiti nevolje koje ga očekuju, reče gospodin Baggins u sebi. Nije bio loš tip i bio je sasvim pristojan sa zatočenicima. Osim toga, ovo će ih još više zbuniti. Mislit će da smo se morali poslužiti nekom vrlo moćnom čarolijom kad smo prošli kroz sva ta zaključana vrata i nestali. Nestali! Moramo se brže bolje prihvatiti posla ako kanimo nestati. Balina su postavili da pazi na stražara i podrumara i da im dade znak ako se probude. Ostali su produžili u susjednu podrumsku prostoriju u kojoj bijahu vrata u podu. Nisu smjeli ni časa časiti. Bilbo je znao da će uskoro doći nekoliko vilenjaka da pomognu podrumaru izbaciti prazne bačve kroz vrata u podu u ponornicu. Te su bačve zapravo već stajale poredane nasred poda, spremne da ih gurnu u rječicu. Neke su od njih bile vinske, od njih nije bilo mnogo koristi jer se nisu mogle otvoriti bez velike buke, niti su se mogle lako zatvoriti. Ali među njima je bilo nekoliko drugih bačava u kojima su u kraljevsku palaču dovozili drugu robu, maslac, jabuke i kojekakve druge stvari. Uskoro su našli 13 takvih bačava u koja je mogao stati po jedan patuljak. Zapravo su neke bačve bile i prevelike, pa su patuljci, dok su se zavlačili u njih, tjeskovno razmišljali o tome kako će se udarati i treskati u njima. Premda je Bilbo učinio sve što je mogao da pribavi slame i drugog sličnog materijala, pa da ih smjesti unutra što udobnije može u tako kratkom roku. Na posljedku su 12 patuljaka bila smještena u bačve. Najteže je bilo s Thorinom, koji se vrtio i vrpolio u svojoj kaci i režao kao kakav velik pas u tijesnoj pasjoj kućici. A Balin, koji je stigao zadnjim, nikako nije bio zadovoljan otvorima za zrak, tvrdeći da se unutra guši, još prije nego što je bačva bila zaklopljena. Bilbo je učinio sve što je mogao da začepi rupe na bačvama sa strane i da učvrsti sve poklopce na njima što bolje može. Sad je napokon ostao sam, jurcao okolo i nadzirao da li je sve u redu, nadajući se očajnički da će uspjeti u svome naumu. Bio je krajnji čas. Svega minutu dvije pošto je Bilbo učvrstio Balinov poklopac, doprli su do njih nečiji glasovi i treperenje svjetla. Nekoliko vilenjaka sišlo je u podrume smijući se, razgovarajući i pjevajući odlomke pjesama. Napustili su bili veselicu u jednoj od gornjih dvorana i namjeravali se vratiti gore čim uzmognu. Gdje je podrumar, stari Galion? Zapita jedan od njih. Nisam ga vidio večera za stolom. Morao bi sad biti ovdje da nam pokaže što da radimo. Bog me, ću se ja ozbiljno naljutiti ako stari sporać zakasni, reče drugi. Ja ne kanim ovdje tratiti vrijeme dok se gore pjeva. Ho, ho, nasmije se treći. Evo stare, lopuže s glavom na bokalu. Čovjek je priredio malu gozbu samo za sebe i svoga prijatelja kapetana. Prodrmaj ga, probudi ga,
nestrpljivo poviču ostalim. Galionu nije bilo ni najmanje po volji što ga drmaju i bude, a još manje što mu se smiju u brk. Zakasnili ste, progunđa on. Ja vas ovdje dolje čekam, dok vi dečki gore ločete i veselite se i zaboravljate na svoje dužnosti. Nije ni čudo što sam zaspao od umora. Zbilja nije čudo kad vam je objašnjenje pri ruci u pokalu, odvrate oni. Dajte da ukusimo taj vaš napitak za uspavljivanje prije nego što se latimo posla. Ključara ne morate ni buditi, izgleda da je on svoj dio već popio. Tad su se svi obredali pijući iz bokala i najednom se silno razveselili. Ipak nisu do kraja izgubili razum. Za Boga miloga, Galione, poviču neki od njih. Vi ste nešto rano počeli slaviti, pa vam se pomutio razum. Navaljali ste ovamo pune kace umjesto praznih, ako težina nešto znači. Samo vi radite svoj posao, pragunđa podrumar. Kakav osjećaj težine mogu imati ruke lijenih pjandura. To su sve bačve koje idu odavde, nikakve druge. Radite što vam se kaže. Dobro, odgovore mu oni, valjajući bačve do otvora. Neka idu na vašu dušu ako pune kraljevske kace, maslaca i najbolje kraljevsko vino odu u rijeku, da se ljudi na jezeru besplatno pogoste. Valjaj, samo valjaj, sve kroz rupu kudi valja. Horuk, uzrišni huk, kurnih polje, nek plutaju dalje, od svoje volje, nek lete dolje. Tako su pjevali dok je prva bačva, pa i druga, dotutnjala do mračnog otvora i strovalila se u studenu vodu, 1-2 metra niže. Neke su bačve zaista bile prazne, a u nekim je kacama bio pomno upakiran patuljak, ali sve su otišle kroz otvor, jedna za drugom, sudarajući se i štropoćući, padajući jedna na drugu pa u vodu, udarajući o zidove tunela, odbijajući se jedna od druge i poskakujući na vod što ih je nosila sve dalje. Tek je u tom trenutku Bilbo iznenada otkrio slabu točku svoga plana. Vi ste je zacijelo već podavno uočili, pa ste mu se u sebi smijali, ali ne vjerujem da biste na njegovom mjestu sve skupa bolje obavili od njega. Dakako da on sam nije bio ni u jednoj bačvi, niti je koga bilo da ga u nju trpa, sve da je bilo prilike. Činilo se da će ovaj put zaista ostati bez svojih prijatelja. Gotovo su svi oni bili već nestali kroz mračni otvor u podu. Da će ostati prepušten sam sebi i da će se morati neprestano smucati po vilenjačkim podrumima kao vječiti provalnik. Jer, iako je mogao odmah umaknuti kroz gornje vratnice, imao je zaista vrlo malo izgleda da ikad više pronađe patuljke. On nije znao kopneni put do mjesta gdje se skupljaju bačve. Pitao se što bi se uopće dogodilo s njima bez njega, jer nije imao vremena kazati patuljcima sve što je bio doznao, ni što kani poduzeti kad jednom izađu iz šume. Dok su mu sve te misli prolazile glavom, vilenjaci su, onako dobre volje, zapjevali pjesmu stojeći oko izlaza ponornice. Neki su od njih već bili otišli da potegnu užad kojim se diže rešetka na brani, kako bi propustili bačve čim se sve nađu u vodi. Na put k rodnom vašem kraju, u zemljama gdje vas znaju, ostavite spilje dvore i sjeverne strme gore, gdje se mračna šuma stere, sivih stijena bršljam vere. Nek vas matice odnesu, gdje sad lahor šapće vrijesu, niz brzace pokraj trske, kraj močvarne travke mrske, kroz pramenje izmaglice, što jezeru skriva lice. Vi slijedite pale zvijezde, hladnim nebom kada jezde, a kad zora jutrom rudi i pješčani riječni sprudi,
pustit će vas sve do juga, gdje je sunca dana duga, kroz pašnjake, kroz livade, gdje se krave telad slade, kraj vrtova i voćnjaka, gdje je zrela boba svaka. Puštamo vas sve put juga, gdje je sunca dana duga, na put k rodnom vašem kraju, u zemljama gdje vas znaju. I posljednju su bačvu valjali prema vratima u podu. Sav očajan, ne znajući što bi drugo, siroti mali Bilbo uhvati se za nju, pa tako i njega gurnu s njom u vodu. Pao je dolje pljus u hladnu i tamnu vodu, a bačva ga poklope. Izronio je grcajući i prionuo uz drvo kao štakor, ali koliko se god trudio, nije se mogao uspentrati na bačvu. Kad god bi pokušao, bačva bi se prevrnula i ponovo ga poklopila. Bila je zaista prazna i plutala lako kao čep. Iako su mu uši bile pune vode, još je čuo kako vilenjaci gore u podrumu pjevaju. Onda su se vrata u podu iznenada zalupila i glasovi zamrli. Bio je u mračnom tunelu i plutao po ledenoj vodi, sam samcad, jer nije ipak mogao računati na prijatelje potrpane i zapakirane u bačve. Uskoro se pred njim ukaže siva mrlja svjetla. Začuo je škripu brane koja se podiže i opazio da se našao usred nagomilanih bačava i kaca koje poskakuju i sudaraju se, zbijajući se da prođu ispod svoda i izbiju u otvorenu rječicu. Imao je pune ruke posla da se zaštiti od neprestanih udaraca koji su prijetili da ga razbiju na komadiće. Ali napokon se zbijena gomila počela razilaziti i bačve su jedna za drugom prolazile ispod kamenog svoda i izlazile na svjetlo dana. Tada je uvidio da mu ništa ne bi vrijedilo, sve da je uspio zajahati na svoju bačvu, jer čak ni za hobita nije bilo mjesta između njena vrha i svoda koji se naglo spuštao pred samim izlazom. I tako su izbili u otvorenu rječicu nad koju je s obje strane bilo nadvijeno granje drveća. Bilbo se pitao kako li se patuljci osjećaju i da li im je u bačve prodrlo već mnogo vode. Neke od bačava što su poskakivale pokraj njega u mraku bile su utonule prilično duboko u vodu, pa je zaključio da su njima patuljci. Nadam se da sam dobro pričvrstio poklopce, pomislio je, ali je uskoro bio toliko zaokupljen samim sobom da nije imao kad misliti na patuljke. Uspijevao je održati glavu nad vodom, ali je drhturio studeni i pitao se neće li umrijeti od hladnoće prije nego što mu se sreća osmijehne. I koliko će još tako izdržati i ne bi li možda bilo bolje da ostavi bačvu i pokuša isplivati na obalu. Uskoro mu se sreća doista osmijehnula. Vrtlog struje odnio je na jednom mjestu nekoliko bačava u blizinu obale i zadržao ih tu neko vrijeme zakvačene za skriven korijen. Tad je Bilbo iskoristio priliku da se uspentra na svoju bačvu, dok je mirno stajala poduprta drugom bačvom. Uzverao se na nju kao napola utopljen štakor i polegao ispružen po vrhu, nastojeći održati ravnotežu. Povjetarac je bio hladan, ali ugodniji od vode. Bilbo se samo nadao da se neće iznenada opet prevrnuti kad se ponovno otisnu. Domalo su se bačve opet oslobodile i okrenule i zaplutale krivuljajući niz rječicu prema matici. Tad je ustanovio da je zaista teško održati se na vrhu, kao što se i pribojavao, ali mu je to nekako polazilo za rukom, iako mu je bilo vrlo neudobno i nespretno. Sva sreća što je bio lagan, a bačva zaista velika,
pa kako je poprilično propuštala vodu, nosila je u sebi stanovitu količinu vode. Ipak se osjećao kao da pokušava jahati, bez uzda i stremena, na trbušastom ponju koji misli samo na to kako da se izvali na travu. Tako je gospodin Baggins napokon stigao do mjesta gdje se drveće s obje strane bilo prorijedilo. Krozanj je sad vidio nešto bljeđe nebo. Tamna se rijeka naglo proširila i tu se ulijevala u glavni tok šumske rijeke, koja je užurbano pristizala od kraljevskog glavnog ulaza. Mutna ploha vode nije više bila nadvijena sjenama, a po njenoj pomičnoj površini plesali su izlomljeni odbljesci oblaka i zvijezda. Tad je hitra voda šumske rijeke otplavila svu tu gomilu kaca i bačava do sjeverne obale, u kojoj je bila izdubla širok zaljev. Tu je obala bila šljunkovita s nadnesenim rubovima, a s istočne strane zagrađena malim izbočenim rtom od tvrde stijene. Većina bačava nasukala se na plitkoj obali, iako ih je nekoliko produžilo dalje pa su udarile u kameni lukobran. Na obali su vilenjaci bili na izvidnici. Oni su brže bolje privlačili bačve u plićak, a kad su ih izbrojili, povezali su ih sve skupa i ostavili tu do jutra. Siroti patuljci. Bilbu sad nije bilo tako loše. Skliznuo je sa svoje bačve i izvukao se na obalu, a onda se odšuljao do koliba koje je bio spazio pokraj rijeke. Nije se više dvoumio da nepozvan večera kad mu se ukaže prilika. Podavno je bio prisiljen da se tako ponaša, a sad je itekako dobro znao što znači biti stvarno gladan, a ne samo uljudno zainteresiran za poslastice u dobro opskrbljenoj smočnici. Osim toga, opazio je kroz drveće i tračak vatre, što ga je posebno privlačilo jer je bio skroz naskroz mokar, u odrpanoj odjeći koja mu je onako hladna i ljepljiva prionula uz tijelo. Nije potrebno da vam mnogo pričam o njegovim doživljajima te noći, jer smo se približili kraju putovanja na istok i stigli do posljednje i najveće pustolovine, pa se moramo požuriti. Dakako da je uz pomoć svoga čarobnog prstena isprva dobro prolazio, ali su ga na kraju odali tragovi mokrih stopala i lokvice što ih je ostavljao za sobom, gdje god bi stajao ili sjedio. Osim toga se i prehladio i kamo god pokušao da se sakrije, odao bi ga strahovit prasak suspregnutog kihanja. Uskoro je u naselju kraj rijeke nastala prava uzbuna, ali je Bilbo pobjegao u šumu noseći sa sobom hljeb kruha i mješinu vina i paštetu, što sve nije bilo njegovom. Ostatak je noći morao provesti onako mokar kakav je bio i daleko od vatre, ali mu je mješina poprilično pomogla, tako da je zapravo i odspavao malo na suhom lišću, iako je bilo podmaklo doba godine i zrak bio prohladan. Probudio se opet kad je osobito glasno kihnuo. Bijaše već osvanulo sivo jutro, a dolje na rijeci razlijegao se veseo žamor. Ondje su pravili splav od bačava kojom će se vilenjaci splavari uskoro otisnuti niz rijeku sve do Jezergrada. Bilbo je iznova kihnuo. S njega se nije više cijedila voda, ali mu je bilo hladno. Otrčao je dolje što ga ukočene noge nose i stigao u posljednji tren da skoči na gomilu bačava, neopažen u onoj općoj gužvi. Srećom, u taj čas nije bilo sunca da baci sumnjivu sjenu, a nije, hvala Bogu, ni kihnuo dulje vrijeme.
Splavari su se snažno otiskivali motkama, a vilenjaci koji su stajali u pličaku podizali su i gurali splav. Bačve, koje su sad sve bile povezane, škripale su i pucketale. Vraški, teške bačve, progunđali su neki od njih. Nekako duboko tonu, neki od njih uopće nisu prazne. Da su stigle po danu, mogli smo malo i zaviriti u njih. Sad nemamo vremena, dovikne glavni splavar. Gurajte! Napokon su se otisnuli, najprije polako, dok nisu prošli pokraj izbočene stijene na kojoj su stajali drugi vilenjaci da ih odgurnu motkama, a onda su se dohvatili matice i zaplovili nizvodno, sve brže i brže dolje put jezera. Umaknuli su bili iz kraljevske tamnice i ostavili šumu za sobom, ali da li živi ili mrtvi, to ćemo tek vidjeti.